Dapat! Tatang, kasari tayo man ni Eli. Apay ti asawam. Nalaos man na nabartak na. Karyaran na kami paya kabalay na. Saktan na pa'y dagiti doang anak na. Ay naglanggungan na lalaki. Agbusor tawan may pasangukan ko na naimas amasida. Agsapol iti naimas amasida. Ket awan matyawat na akwarta. Kas nangarod tatang. Anya ko mangarod nga iti mabalin ko no awan matyawat na. Nadamasweldo na. Itartaros na mat iti istor ni nanausang. Awisan na amin na barkada na. Kunak ba no nagbalbaliwan ti langgung alalaki? Wan mat amin no saan anak kainom. Ngam inton makaangotan iti tansan. Mapukawan ti simbang ti panunot na. Ay salbag. Adya nga tati aramiden tayo iti dayja atao. Tapno agnaka man. Uray ko mga no saan nga agkabil kan mga pakada tao. Bayam takasaritak taw. Ano sam labasitan anak? No saan lang agapo kadagiti ubeng. Amangan no tinalawakaon. Ay awan makunang itidayta na isuumat tinagpatpatayam ide. Gaputagwapon, kinayat mo matay. Amom lang arudan nga istambay. Kung tandak pa'y lang matnanang. Anyangay nga rod. Jakmat ammo nga agnanayon ti kasta nga obrana. Uray addan pamilyana. Nutay ko may pagbagami ide apakyasawaam, tinakyasawaam. Dinanam ay ka kumaita. Adda negosyo da ijay ilay. Adda mabalinday ti biyag. Awan mat nga rod sungkar adot-dot ko kankwana. Iso saan ka nga agreklamo ita Nga uray kabilan na kon. Ay saan ang mabalin? Adda karbang ak nga agrire. Adda nga rod mabalin mo pa'y. Ay, nalpas kayo na nagkasar. Adda pa'y anak yawn. Uray pa'y nanang. No saan nga agbalbaliw kat dangrannak ay talawan main. Anya? Amom ka diti sasawam sika, Linda. Ay saan ko nga ibantay tibagit kan ko nanang. Apagbalinan nak apanching bag. Ay naapaw. Nagbambanagan nga itibiyag mo, anak ko. No sa anak-anak kataray, ang mga nublak ay manan ti mapasama kanya. Ay amangan no si kamot ti agkurkurang, anak ko. Amangan no di mo matak-ak man ti pagrabangam kas ina kan asawa. Apay kit din asan? Sobran ti panagserbikan ko nanang. Arig na adipan akon kan ko na. Ay anyan? Iso ala pa na ko na nagpulong kan tatang. Makamumatan no kasarita na ti anak da. Kandanggan namat ida. Apay, sika, ele. Talaga asan ka nga agnakam? Apay man ang tatang. Bigat man la sermon ter aramiden yun. Umayak lag kapitan sakit ti ulo. Nayunan nyo ba'y? Asino maitisan ang masuron iti aramid mo, sika? Oy, saan kan abaraw? Adanton putot mo. Anyakat ni tatangan. Apay, nalakamot ang maiwak si dayta. Saan ka man nga grason iti made? Ta nakababayin ka dagiti na kay kamangam? Tidakas, agkabil ka pa'y kanaw. Nga ultimo dagiti ang nakiyaw, iramraman mo abog kawa no nabartag ka. Nagkunamot. Asino pa'y kuma? No diti martir nga asawam. Na, tiyang pang ijayan ta, nagpulong man gaya man. Oy, sika No kayat mo tinasaya at agbalbaliw kan. Sakbay nga agbabawi ka. Apo, nakaduha kayo man ang nakunak. Lawan ko nga, may ditoy. Oy, tinggam ti bagbagak, tapag saya atam da ito'y luko. No napanuy-nuyan ka iti baro ka, agbalbaliw ka itan. Kan sumapul ka mat iti panggadam. Tapno di agbisin ti pamilyam. Agsapsapulak mait. Awan mangawat kanya. Tas anak mo ta degree holder. Iso day ta ti bagbagakken ka ide. Nusan ka kuma nagbalbalog, nakaturpos ka kuma. Nalagip yuman dayton. Kat di mo matkunain asaan da ka pinagadal ide. Tamano a kurso tininrol mo. Nga makabudan laeng nagsardeng ka manay. Madi nga rod asumrek ti adal. At dapay day di binayadan mi amin na tuition pa mi ti may sa semestre. Nga manyangay, nagsardeng ka mutain. Kumaro ti hangover ditoy. Ay! Ili! Di naktal likudan no kayat mo tinasayaat Na,
Denggam ti bagbagak tapag sa atam daytoy. Wen! Tano di ipangag, kan maamwak akinabil mo manin ti asawam. Sak amis mo ti mangibagakan kwa na, at alawan na kalagain, ta nakababain ka. Anya? Naimbagpay ka, tanaanos tinagbalin nga asawam, SP. Day tati pagyamanak iti apo, Linda. Nasingpat nila kay ko. Awan pa'y bisyo na. Mapanmat agbuya iti basketball sag paminsan iti plaza. Ngam pagpalabasan na laang iti oras na kan panaginanana Kan nagagat ni mulong. Ay, super, Linda. Awan makunak, no gagat ti pagsasaritaan. Kan nadungo talaga. Isa nga oray ibagbagada nga anya tinangayataken kwa na. Taamumot asaan nga iso tay gwapo, ay nga para kanyak, ison ti katauran. SP. Tapod no asaan nga iso tinataar iti langa, ngam nabalitukan mat ti kaunggan na. Amo na ti agbain karagi tinagan na kanyak. Kan ore asino, nadayaw ni mulong ko. Manakigayim pa'y. Iso super gasat ko anak asawa ken kwa na. Nagasat ka, SP. Sana kas kanya. Barumbado lahat ni Eli. Nang runa no nakatilmunan iti arak. Day tamat ti magustuak pa'y kanimulong. Di na kaya ti sumimsim iti arak. No serbesa, rumamanmat. Gusto day tamay sa abotilya. Ni Eli ay awan Aging kay ti di na amo ti lubong na. Di pa'y makaawid ang ano dadto ma. Tayilad na latan uray anya alugar basta nabartakan. Ay, butput ngam Ibagam apanawam no ti agbalbaliw. Day tangarod tirigat na. Tano saan anak kainom, nasimbang mo't ti panunot na. Karina mo't amin akari. Anya nga rod nga iti kayat na. Ngam ko nakan kwa na. Padasan nakpay akabilan maminsan no kas jay anak kainom tamakita na. Talawak no kunak talawak. Anya? Kabalak mo't nga taabyagan dagiti anak ko nga awan amada. Auntie Linda! Auntie! Oh, apay lo men neneng. Kasta unay titaray mo. Auntie, ingkay kitaan ni Tito Eli. Apay. Kasta unay abartak na. Katnat nagitipayas ije batog danti kunching. Anya! Ay apo unay lakit din da dya tao. Umay kayo na, auntie. Ay na, adapay sugat na. Amangan no impandan niyo ospital. Darasan niyo, auntie. Sige, mabait lang ang taisarak ti balay may. Ikot ko nga nabtak taulom tapno nalpasan ti kalparyo. Kastri lang arudan tinapasama kanya. Kasta pa ilat ibagam. Perhuisyo akanayon ti ipapaay mo kanya. Gastos manen daytaw eh. Sorry nga arudan Saan to na maulit? Dayta ti pagalistuam. Ti agkari ngam awan matungtong palang. Ato yan, ti inresita da nga agas mau. Kan mabalin mo maten ti rumwar dito ospital. Agawid tayo nga arudan. Jak maanusan ditoy. Makitam, karamid mo. Ultimo datatang, maperhuisyo datayan. Anya ko ma? Ay di ka lang mabaeng. Ngam no di ka agbalbaliw, sika, Eli. Day tanto kinabarteg mau, ti bakatayam. Kasimot nga ron ni Linda, manay. Kalbaryo na ni Eli. Nakaro Pagasog nga data. No di nasardagan ti kasya kinabartek na. Ay, amangan no isunton ti pakatayan na. Mabalo di na oras ni Linda no kasta ti mapasamak. Apay ngamin nga dadagiti kakasta. At dalang nga ron pamilyada. Di da pa'y lamatalikuran ti aramid day di baruda. Amok pa yun. Langgong dagiti kasta lalaki. Iso nga rod akas taonay ti yaman ko, tasaan akas di tinagbalin nga asawa. Ay sus, kunamutla day ta nakasangwakken ka. Nakasango ka man bueno saan, pudno ti ibagbagak lakay. Nagasatak unay, tas sikat nagbalin nga asawa. Ngam saan nakagwapo akas ken ni Eli nga asawa ni Linda. Ti kinataer, kas saan nga iti akin roar ala nga. Ngam kit de, tinadalos ka nasaya at akababalin ti maysa a tao. Adya ti kinunan. Saan asimbangpot ni Eli, idirabi eh. Una nang nagkuyog da ken Martin anapan kano naki-birthday idi kalman di tabangir a barangay. Ay, nabartek da siguro na.
kat di dan nakaawid. Luplapas na nagkaray asanan nga agbartak itinalabas. Ay, naglaka ti agkare. Ang manya garod ngay. Panagkunakat saanan nga agbalbaliw ti asawam. Sige tamaong maaktulaang. Ti ko na nagyak aramidan timbagakan ko na. Ala, ano sampay laang anak ko? Barang nagbalbaliw tumatlaang. Itimplahan naman iti kape. Ay, awan manan. Nalaos ka manan si ka, Senyor Eli. Anya kuma. Ada reklamo? May kape. Ala, siya kunti agtimpla. Hindi kaya agri-rain. Kastang kadilatan. Kasla awan pamilyang ako na. Di nakman sermonan tamang danugak tamatap. Sige, padasam tamakitam. Nih, buwisit na to yan ta kumarit. Ha? Anay ko. Anay mo lang ha? Nay, apay ngay. Hay, saan kumamot akas tabarok Dakto pa'y kinabkabel ti anak ko. Si kakit din ti mangkabel kan ko na. Talaga nga awan babayin mo. Makita mitag. Makita na niya taramitag. Agbabawi kan tao. Idarong ka. Di mapangkat ka rin, buwisit. Tanawan kayo manlangan. Sige, pumano ka lang. Saan ko kasapulan ti demonya tao? Saan ka nagsumkabay? Lading itag tatang. Mabalin ang mapalabas ko pa'y tinalabas ang kinabartag na. Ngamti palang kabkabil na kanyak ti Jakon maanusan. Kanyang araw ti planong ita, anak. Ay, kwa, abalayan. Ay, siguro. Nasaysaya at no agawid pa'y ladalinda, ijay balay. Ay, ket, ala, da kayo abalayan. Padasak man nakasarita pa'y maminsan tilanggong anak ko. Linda anak, saan ka mababalaw iti dayta pangagdeng mo? Sakit di ati mabain? Maawatan dakmat nga ta atatang. Ala, saan kon nga ituloy ti reklamo kontra kan kwa na? Ngamkit deng, agawid kami pailaang kadananang. Iso aya, nalabas mat nga ron ni Eli Ay, pudno dayta, SP. Nagbalbaliw. Di mo ka din awatan? Ay, saan ko nga mang? Nasakit unay tinakam ko. Saan langan alam na minsan ngay naramid na kanyak ti kastoy? Maawatan ka matkit di Tano siyak siguro. Jak amo asawan. Ang mga nupatayak no nakaturog. SP. Apay, nakiasawa ak aya, tapno kabilin dalaang. Saan amabalin kanya? Iso nagawid kami pailaang kadananang. Makamuditan. Sumrekak mat iti trabaho. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Disnugan kanto pa'y kite, laggong ka talaga. Oh, sakti mabayin iti katugangam. Di ka lakit din nagbain, Mike. At dapay ti katugangam, kinabil mulatan ti asawam. Naglaing tumat na sumao. Amo na lang aro din nakagurgurak ti masungsung-batan no nakainumak. Apay nga may nalabsam ti aginom. Di ka kidyag sapol iti panggedam ako nak. Awan nga rod. Amuyo mo't asana kanarwam iti nadagsan na trabaho. Amumat lagaya makasta ka. Apay nga raw asaan mo nga ingay ti nag-eskwela ide tapno mangup opisina ka kumaita. Agbabawi ak nga rod. Ang manyangay. Awan mabalin ko. Nagmayat ka lakit din adisnugan aya. Kadwandak man nga rod tatang. Anya? Hintay ka sarita ni Linda. Kastamot ni Nanang. Agkidawag iti pamakawan. Si Kantimapan, mabayinak iti katugangam. Ha? Nasingputdagan ka, kastakit din ti bakpakitam. Angem tatang. Mapankasiksi ka. Nawatan da ka pa'y nasayaat. Angam no, pasangwan da ka iti badang. Makamu kan iti biyagbaw. Di nak mauray asumurutkan ka, mangibabain ka. Kasapulan mo't laang ayat ti asawa. Mapan ka ijay Jim. Taimbag ijay, tadapan king bag. Dayta umam amang danog. Bakawan na kumalinda. Ikari. Agbalbaliw akon. Basta gawid kayo kadagiti anak da. Oh, saan kon amabilang kadagiti ramay ko ti kadot na nagkaraim? Ha? Ngam adda ka din natungpal mo, ha?
itong palak ito na. Ikari, Panunutok pa'y. alamat din na. No talaga apod no, dagiti bagbagam. Ipakitam kanyak iti aramid. Saan nga iti sao? Wen, Ngumlading itok, Eli. Saan kami pa'y laang agawid ka dagiti ubing? No makitak apod no, dagiti bagbagam ita. Saan ka ngagdanag? Agawid kaming to. Ano sam alanggong, anyang arod ngay, nadidigrakan. uwan tatang. Ikari, agsingsing po ita kon. Diyak kaya ta mapukaw ko dalinda. Ganda giti anak mi. Uwan no mayadayaw da kanyak. No idi pa'y lako maanagnakam ka, dinasayaat ka. Amom nga mentay ko na iti pagsasaaw. Ha? Liklikam ti arak, tapno di ka may sarsarak. Isungarod nagbabawi akong tatang. Mala, nasayaat man. Kat no makita ka nagbalbaliw kan, sakpayan ti mapan makisarita kinilinda, nga agawid dan iti balayaw. Tidaan gagayem, tinaggibusan, ti may sapay apakasaritaan tayo, adaw iti pagsasaw ako nana. Liklikan ti arak, tapno saan amay sarsarat. Tampok dito'y programa tayo. Kasta ti biyag! Anya, agkalay sa kayaon. Uy, nanang. Agkalaysa kami na. Paditan tumad lang ti turong na. Kasano nga agkalay sa kayaw? Kat awan pa'y masnup at trabaho. Uray, nanang. Sana bali, ha? Tamakipagnaad kami man dito'y balay. Apay, masikog kakadain perlita, Tagapura kayo nga agkalay sa. Uwan, nanang. Ay, Mala, mapan kaming tao, ije balayaw. Tapag sasaritaan tayo ti kalay sayaw. Kay kumanagapura, nasaysaya at kumaaplan when nyo pa'y ti amay. Tay kunanangarudan iti pagsasao. Sakbay ang mga asawa ka, ag plano ka pa'y nga umuna. Un nga rod, Nagapura damot taon. Masikugang ni Perlita. Iso anas ka ngagkalaysadan. Tamadimot dumakkel ti tiyan ni Perlita kat saan na pa yan nagkalaysa. Mala, agkalaysa kayo nga rudan. Agyaman ak tatang. Ita tanang asawa kan Orlando. Naskal ngagsapol kan iti panggadam. Ta saan met amabalen ti kasta nga istambay kalatan. Awan nga rod mabiro ka katrabaho, nanang. Ay saus di ka agpili iti trabaho. Taawan met nalpas mo nga adal. Tinaskaan kat adda trabaho. Basta nadalus lakit day. Agtrabaho aktuan, o adan tumasapulak. Orlan! Iso, papakpakan kami pa'y lakada kayo, Ta, imbag to lang no makasapulak iti panggadak. Lalaki ti anak ta, Orlan. Owen, lalaki. Karuprupak launay. Sino kumati karopro pa na nga, no disi ka. Mabalin mo ka nun ti Warrington Bigat Perlita. Uwan, nanang. Kag, adda pagbayad yaw dito ospital. Awan nga rod, nanang. Ay, daytan ti bagbagak. Kadi kay nagsagsagana. Amin akasapulam dito'y Perlita. Siya, tinaggasgastaw. Nanang. Takasanaw, di kay mat nagsalukag. Ita, tandan anak yaw. Naskain asumina kayaw. Anya? Una, in kay mangkita iti pagabangan yaw. Tadyak kayat ngagnaid kayo pa'y dito'y balay. Tatang, kasla di anak. Sumina kayo Adda nga din pamilyam. Di masapul mat asumina ka. Iti kasta, amom ti awan ken adda. Anya? Ay, agsalukag ka. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Sige, sangaribo lang ang tiabang yo dito'y basit abalay ko. Nalakadaytan. Kan pagsayaatan na, takabukbukudan niyo.
Sige nga rot, Edith. Kat agyaman na. Umakar kami dito eh. Sige. Ngam saan ka kumanga agsinger iti advance payment tawan pa'y kwarta. Ngam di ka agdanag, agbayad ak tumot lang. Una, basta jak kayat akanayon amadilay ti panagbayad dyan. Ngamin nalakamot ti abang nyo dito. Tarumbang kuma at 3,000 ti abang dahi ti abalay. Ngam gaputamam mo kayo, iso nalaka. Agyaman kami nga rot no kasta. May mayat nga agpaiso ngay malis tayon kada baby dito eh. Nataltal na ti panunot ko dito eh. Nung amin iji balayo, nakakusilap akanayon ni nanang mo. Sa nga ribo ti abang tayo dito Orlan. Iso ang masapol nga igaud mo ti agtrabaho. Tapno ada maibayad tayo. Well, ang damat kit di pagtrabaho ak inton tigat. Sumurot ako na makikarpintero ko ni Pare Dalmas. Tanay. Agbisin tayo no awan trabaho. Uy, bakit? Bayam ta igaad ko ti agtrabaho. Ay na, mabisin ka manin anak. Sapay nga iboson ti gatas mo at itimplaan. Di ka mat nga rod maipaayan iti gatas anak ko. Taawan mo ti rumwar iti barokong ko. Ala, huston anak, di ka nagsangit Pinak mangiremedyo iti gatas mo. Napay day tapaw. Ay, ada kayo mat gayam nanang. Huston baby. Nasaya, tanagsardang iti panagsangit na. Mabisin nga min nanang. Kut awan gatas na. Ay kat pa di diyam Awan nga rod tubog ti barokong ko. Anya? Ay, adto iti kwarta. Ingka gumatang iti gatas na. Agyaman ak nanang. Mabainak ka ni nanang mo, Orlan. Yamin, uray kas di masursurun ka data. Inikanak pa'y lang iti igatang ko iti gatas ni baby. Kasya talaga ni Nanang. Nalaing la sumao. Ngayon na damay tulong na. Tumulong matlaang. Orlan. Waka turturog ako. Maturog tantanay. Nabambanuga ka nagtrabaho. Sige lakay. Narnakan mo ni baby. Arakupon ka man nga bakay. Anya nga'y perlita. Ada ka din maibayad yung iti abang nyo. Nasuro ka na may sabulan nyo. 180th. Adda. Ay kat nasaya at ano kasta. Diritso mo ti trabaho ni Orlan. Isungada na ornong ko. Yurnongam. Tanalakalaang mo ti abang nyo. 180th. Ngala, mabiit lang. Tayo nakalaang ti pagbayad ko kan ka. Kasano nga pare? Nalbasin ti trabaho tayo. Isong agsapol tayong manin iti sa bali apanggadan tayo. Nga rod pare. Nagrigat gayam ti adda pamilya na. Aya. Ne. Jak mo tawan tayo mat pamilya. Kasano? Jak pa man ngamin nakasirpat iti babae nga ikalaysa. Nagrigat pare. Kastoy gayam. Masapul nga dalat ta trabaho. Tapnosan nga agbisin ti pamilya. Ay katwan Iso asak, jak pa'y mga asawa, ta sa anak pa'y anak kasagana. Pare, ta talaga narigat. Kas kanyak, marigata na ka talaga. Ay na Orlan, ay kataganos ka. Anya nga ron nga kat nangasawa ka mo, tadi ka pa'y nagplano anaimbag. Tatang, Sana ka nayo nga damay tulong mi kada kayo ken ni Perlita. Tauray anak mi ni Perlita. Mamuyo, Mike. Dapay kakabsat na apagad-adalan, Mike. Tatang. May tulong mi lati, may tulong mi kada kayaw. No, da kawadwadan ti bagas, may. Umay da kay ka ni ti sanga sa loob, kas jay. Tatang. Isuasi ka, agan anos ka, agsalukag ka, tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Ingatang ako, di anak ko iti gatas na. Nadyak kayat nga agbisay. Di oray man agbisin kayo kin ni Perlita. Basta saan nga agbisin ti apaw. Nataw. Agyaman ak nanang.
Nayapayan, anya ti mapaspasama kiti asawa mo, Orlan. Makalawas na, nagduldulok na na. Apay, aginaw manang. Una na. Ay, masurunak at talaga kada Orlan. Ang burburak ti darak. Ay, anyang arud nga ay. Nagrigat lang arudan ti panagbiag da. Ita masikugmanan ni Perlita. Kas tala ti biyag abak. Kasmet ka na ta. Nagsasarano idi ti anak ta. Nga, Agkaraanak kamot ide. Saan aya? wag, saan ta iday anarigatan. Gaputada na talgad at trabahaw. At dapay impatakder mo idi abalay apag nagdanta. Sakbay anagkalay sata. Katsak maut, nagururnungak iday bangkaw. Tadalakat nga rod trabahok maut. Nga oray may saakla ang iday akatulaw. Ala. Bayamon da Orlan. Nasayaat mo't No ado ti agbalin nga anak da. Iti kasta, ado ti aputa. Ay nalakay, saan kumaparikot dayta? Ang kasanon ngay nga raw ti biagda. Sakit agab-abang dapay. Kan awan pa'y trabaho ni Orlan ita. Bayam lat ay da. Nasaysayaat, no saan da tumipon dito'y balay. Tapno amuda ti agsalukan. Ay, masyanak lang amay ni iti apaw. Saan na bali Taigat-gatangan mo't itigatas na. Wan matkit di ay, masurunak ka dagijay nga agasawa. Orlan, nasaysaya at kumano sa anak pa'y nagsikog itang pagtrabaho ako mapay. Kahit nanyahay nga raw. Di mo pa'y kaya taadamanan anak ta. Unangam kasano ngayon. Awan man ang trabaho. Adan tulat ta Bayan, rumuwarak manan inton bigat tay nakagsapol iti panggadak. Nakipagpakaasi akpayan ka ni Edith. Tawan maibayad takin kwa na ita. Kat kunanang iti kanito adita makabayad iti 2 bulan. Pumanaw ta kanon dito oy. Anya? Di man lang makaawat mat. Data ti rumbang ang makaawat kan kwa na lakay. Ngamin, nalakan ti abang ta dito oy. Isu nga agsapol kan iti panggadam. Tapno saan na ta apapanawan ni Edith dito oy. Uwanin. Ala, maturog ta nga rodan. Sige. Awatek sika kas 차례돌 Agyaman sir. 다다다 자가야 차도 타오 갈고 가가 치가 오케이 Yes sir. good 오케이 여기가 도마호 dito pas dako Uwan Mr. Lee. Kat agyaman unay. Nasayat nga raw, no tatrabaho ita ni Orlan. Wan nanang. Hay, daita ti bagbagamay kada kayaw. Arumbang nga may na nagplano kayaw. Nanang. Asakbay ang nag-asawa kayaw, nagplano kayo kumapay ngayon muna. Wan nga rod nanang. Iso daita ti pakasurunak kada kayaw. Tanarigat lang arudan ti biyagyaw. Kalpasan na, awan pa'y tinatalgad at trabaho ni Orlan. Sa ita, masikog ka manan. Nanang. Perlita, saan ko akwestiyonaran ti panagsikog mo? Ngam ti kayat ko asawan, rumbang ang nagsagsaga na kayo. Kat manipod ita, rumbang nga da kumamot plano yo iti biyag. Daytay pagsayaatan ti pamilyayaw. Wan nanang. Amok itan. Nasaya at launay, numaawatan mo ti kayat ko nga ipakaawat kada kayaw. Maawatan mi nanang. Isu nga rod nga agaw-awat akon iti labada. Taditoy akon nga aglablaba. Makalabaak mo't na nakaturog ni baby. Anya, Paturugak iti crib na. Tapno ito nagreeng, awan ti pakatnagan na. ala, nasaya at launay. Sigay, agsalukag kayaw, tapno agsaya at kayaw. Dakilan tayo tatyan mo bakit? Manulangin ang bulan ti Urayan. Kat agpas ngay kanton. Lakay. Adamot kit di urnong ko Isunto ti aramatan ta into nagpasngaya. Titangdan ko iti panaglablabada. Inururnong kon Angim saan ka nga aglabada pa ita?
ang mga numakapadakesan ka. Isa na bali, tanagururnungak matan. Tadalakat nga rod na talgat at trabaho kitan. Nga uray may salangan janitor. Pagyamanan ta dayta. Uwan ba kahit? Kaya't inot agumatang akmat iti materialis. Tapatakderan ta jay lote iti likodan ti balay da tatang. Nagsaritaan min dayta. Pagyamanan ta nga rod ano kasta lakay. Husto ti kuna ni nanang ko. Arumbeng ang nagplano ta, sakbayan nagasawa ta. Uwan nga rod lakay. Saan abali? Ammo ta itan ti aramidon ta. Uwan ba kahit? Igad kumutag trabaho. Tapno saan tayo magbisin? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita anaadaw iti pagsasaw akunana. Sakbay ang mga asawa ka, agplano ka pa nga umuna. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tipyan! Nakasaganan ti balon mo, lakay. Day talamang bagkatan ti aramidam. Naimas kadimot lang ti panangilutom iti balon ko. Lakay, naimas talaga magustuam. Lakay. Isaga na maruden ti armusar ko, tamangan ako. Lakay, addan ijay lamisaan ti kanam, lakay. Nasayat. Agdigos ka kaday, lakay. Isaganak ti balon mo, lakay. Buisit ka. Hoy! Sardengan nakman na awagan iti lakay. Ha? Kwa, lakay. Tidang nga taulitin namanan. Amom, Anita, ha? Diyak kayatin nga awagan nak iti lakay. Ni mamalin! Diyak kayat nga ibagadag iti gagayam ko asika ti asawa! Lakay. Na! Kitaman di talangam. Nagadayo iti langat. Nakangis-ngisit ka. Sagat kulot pa ikin-kin kita buhok mo. Nagalas ka. Ha? Apay ti kunam. Bagay mo dahil buhok mo ngayon pakulot mo, ha? Mong ibabayan. Kwa, bayam tay nakto ipaunat, lakay. Gastos lang ti amam. Kwa, lakay. Hoy, kunakmat adi awag-awagan iti lakay. Sige, isagana mong ti kanan. Lakay. Oh, ayun ngay pare Franco. Agitan tanto inton malamapan makijanda, ha? Saan pare? Ada pa pa na. Sa anak nga agawid ita iti balay mi. Ni, kat pagawitan may. Hindi, ayun ni Sharon May iti pagawida. Pare, agbabae ka manan. Kastal na tibiyag. Padasan dagiti saan pa na padasan iti biyag. Ay, mistake pare. Madi ati kasta. Adda nga rot asawon. Apay pay lang agsapol ka nga iti sabali. Tagari ka dilatan pare. Na, ituloy mo kit din dararamidan. Sige pare, ngayon na eh. Kaya't ka lang nga palagiban. Di ka gay ayam iti apoy, taamangan numauram ka. Oh, nagkatumat tinday taginatgatang mo, darling. Siyempre, darling. Nakitsinda ako. Sige, darling. Si kangarodan ti mangiluto. Gaputa na bambanugak, darling. Amo matan ti trabaho. Puyat. Ngam saan nakasumbrak ita. Gaputa amo nga daka, darling. Darling. Iso anak kitsinda ako. Taamo ka saan ka nagtrabaho ita, taadaan. Sige. Inka nga ro din agluto, darling. Takayat ko, masahyan nakto inton maturog ta. Siyempre, darling. Sige, agluto ak nga ruden. Tapno masapat nga agidda. Anya, matan. Alas 10 iti rabi Ngumawan pa'y ni Franco. Anya, matan. Tunggal agsweldo iti trabaho na. Saan nga agawid? Apay ngay. Sa dino ti kanayon na pag-awidan tunggal agsweldo. Isuksok at nagsamot ni Franco. Lumabasak pare.
Da kayo matgayam day tatatana. Nagsangsangit ka, Anita. Untata. Apay ngay. Saan pa'y ngamin alagawid nila kay ka? No kasta sweldo na, saanan nga agawid? Ay pagaw-awitan na ngay. Ay, tsaka mo, tata. Ay, awanan, tata. Isuksukat na ko nila kay ikaw. Ay, kasi akbat. Ay, kasalungamin at inakaisukat nila kayo. Kahit nagalas ka ba? Ha? Nagnisik ka lang aruday. Kaslati ka pa yagdigdigos. Agdigdigos akmot na. Kano da ito'y kinangisit kaw. Talaga akasto'y kaw. Kaputa foreigner ti tatang kaw. Ay, sa bagay Ay, agpapintas ka namin Tatno di nakaisuksukat nila kay Mao. Nako. Ay, narabianak mo ito na naggapo iji balay ni Pari Mario. Sige. Mapana ko, Nanita. Sige, tata. Panawan naklatan dito eh. Tay papas ko ti agsangit. No, apoy nga nga inasawam ti asawam alaad. Napilita na lang, darling. Gaputa dagiti dadakkel ko iti kalikagom nga asawak ni Anita. Gaputa foreigner ti amana. Ipagarupdan wado ti kwartana. Gahayam, padakmot amamirmiraot. Kasta? Katsakmat. Intulok kulatan na nagkalaysakan eh. Ayam, nagbabawi kita. Gapo ka di dadag, iti biyag mo. Darling, iso adimon kaya ti asawa. Wen, darling. Pudno day ta. Ay na, nakapimpintas ka talaga, darling. Kisman. Ay na, nagmayat. Nagmayat talaga. Nang runa no itad mo amin kanyak ti sweldo. San mo't darling? Mangibati ka mata, iti igatang ko iti balbalunag. Diyak makatrabaho, ano awan si dak abalunag. Oh, sige. Tapno di mo mat ko naan. Mangibati ak iti 500 pesos. Narigat mat no bukodak, darling. Ay, katuan mo't darling. Abayan, taumayak tumanan into nagsweldo Lain bata si Marong karkat ito'y balay, Anita. Una na, awan pagplete. Iso nga imutang ak iti kaaruba may. Aya, God, kumusta ti asawam? Ay, nana! Tunggal ang sweldo ni Franco. Kat saan nga agawid iti balay may. Damag ka nga da babae na apagaw-awidan na tunggal sweldo na. Anya? Nagalason? Diyak kayatan ti agawid iti balay may nanang. Ay ayatak ni Franco. Ngam diyak kayatan ti masaksaktan. No kasta nga rod. Saan kan nga agawid pa iti balayo? Dito ikan balay nga agnaed. Iti kasta. Datanto ti mapan mangirwar ijay bangko iti kwarta nga ipaw iti amam. Ha? Amak? Wen Anita. Malagip na tamot laangan ti amam. Kat paukitan na takanon iti kwarta iti binulan. Nagsaya atan, nanang. Nagsaya atan. Okay. Iribanta to'y buhok mo. Ay! Ay! Anya mo tanda to'y buhok mo. Nagsisikil. Kasla steel bar.
Sige, Oh? aramidem ti ammom tapno pumintasak. Agbayad ha. Ay! Siones! Okray! Kasla sana masagaysay ti buok mo. Kasla map! Di kan sabat kami nagsagsagaysay, loka. Ay, Amom, sister, oray may sa ka na misis, or no, sumat iti bagbagim. Happy ka. happy? Yes, anes! Ngamin, saan na kanto nga isukat ti asawam? Ha? Ala, agtugaw kan girl. Tapno saan ka amaktangan? Dito agsanggir ka. Irugitan nga iriban ti buok mo. Ken urnusak matan ti kiday mo. Nakapuspos ko. Napintasak ka di matlaang nanang. Ay, wen anak ko, pimintas ka, nga uray nangisit ka. Tanya ngay ngarod kat imala ka iti amam. Uray napintasan ti langak. Jak kayaten ti agawid ijay balay nanang. Mapanak ijay ita, tainak alaon dagiti gamit ko. Wen anak ko, sikat ti makaam mo. Agyanak latan dito'y balay nanang. Adaywa ko ni Franco. Kastamat kan tilangam, Anita. Apay, adda kwartam a pinagpapintas mo? Tapno ammom, impawitan nak ti amak. Aya, Amok nga da babaem, iso apanawan kan, kat saan kan asoblyan pay. ha? Umay ko lang alaan dagiti amin ako kwak dito'y balay mo. Sige, Mandayo. Alauna tayo, ah. Alauna. Okay, Sige, mga tayo. tulog mo latan, napanawan na ka ti asawam. Una, saan ba't nga iso ti ay ayata? Uwin ang asawa mo. Amon pare, uray kas dyan ni bakit mo, taasawam lata. Nasimpat matkat ni bakit mo. Ay, kat no kayat mo akat inkasurutan ta asawaan mo. Anyo! Ano ko? Ano ko? Papi, nagdano ka ngay! Talagang awan, panunot mo niya. Ibagbagak ti nasayat, para kan ka. Tadya kayat ang madadal ti estado yu iti asawam, takumpari ka lakat nga ron. Hangam, nagasam, di ta pa nagsungsungbat mo. Manakibiyang kalaunan! Sige, manipot tita, awanan ti mangag mo kanya. Ken no adda parikot mo, ha? Jak kayat nga asit ganak. Mawatam! Talaga mo ta saan? Panawan ka man langan. Di ka kayat akasangwa mangan. Di saan lang! At damot balon ko ka na! Anya kumaitan o di na kaya takasangwa mangan? Mga anak asisya ka! Anay kong tibibig ko. Ang yaman ng tanda ka man yan, Franco. Kasapulak ti kwarta. Wen, darling, nagswildo ako. Dakulaga dati kasapulak, darling. Sa nga pula aribo a pisos. Wah, Tulungan na ko, ma. Umutang ka no kasapulan. Tatalaga ang kasapulak ti kwarta. Awan pagbayad ko diti pag-abanga. Sana bali, darling. Tadi di kami nga agaw-awit. Iso atulungan na ko, ma. Please, darling. sige, sige. Inak umutang iti 10,000 a pisos. Anya? 10,000 a pisos? Pangusaran, pare. Kung aming nardo. Masakit ni Anita nga sawak. Impan ni nanang iti ospital. Kaya't kasapulak tidak kalagatad. Aya. Pare. Intun malum ati panangitid ko. Tainak pa'y mangiruwar ijay bangko. Kuyugan ka ni Jay Bangko, pare. Tatalaga kasapulak unay ti kwarta. Sige nga rod. Itamot lang. Mapantan ijay bangko. Amangan mo't no. Talaga kasapulan ni Anita nga asawam ti igatang na iti agas na. Ay, talaga kasapulan na, pare. O sige. Mapanta nga rod ijay bangko, pare. Salong, darling. 20 kwarta. Oh, ang
Agyaman nak, Franco. Agyaman nak unay, darling. Adamot lang ibayad ko iti abang ka. Kato na. Angin gaan, darling. Nukayat mo. Agdan natin yung balay ko. Imbag ije, ta saan tang agabang? Saan ang mabalin, darling? Amumat, parabi iti trabaho. Kat adayo, iti balayo. Marigata naglakit din. Sa bagay. O sige, dito'y talatan. Sige. Wen kayam. Nagsweldo ka indun bigat. Makitsenda ka, ha? Gumatang ka iti agkakaimas asidaan. Ay, katuhan, darling. Basta si ka. Ano ko? Papay ngay. Jack baton makais mo. Nagsakitan. Apay ngayon. Anay ko. Apay ngay. Ang damot nanakan dara rumor. Apay ngay. Pumanaw kan dito ayan ko. Awan pa kairan, no, takan ka. Ipadoktor na kumamot na, darling. Darling, taropam. Ha? Di nakdardarlingan, no, awan kwarta mayawat mo, ha? Ala, ang talaw kan. Ala, amin akaws mo. Tapumanaw kan. Di kan ka sa pulan. Ha? Ang darling. Ha? Saan kan akayat? Dahito sakit mo, mister. Kaya't naalam iti babae. Doktor. Dahitang tumat ngamin. Siguro naasam ka iti check sa niya. Ha? Naimbag kumamat, no, dahitay awan sakit na. Kuha, doktor. Ada ka din asawam, mister. Ada, doktor. Ada babae mo, no, chicks mo. Uwan, doktor. Kasimat ni misis mo, no, akaram iti sakit mo. Sana bala, resitahan ka iti tumaram, ha? Antibiotic, and dumapay. Nakatumarak man na iti agas ko. Ay na. Gapoy ti dito yung sakit ko. Dakmutan nakatrabaho. Sapay agsingsingir matan ni pari na daw. Itinautang ko asa nga 10,000 pisos. Buisit dahi asa aron. Iso tinakalaak iti sakit ko. Apingat na ka pare. Bayan di. Umaya kakid daw iti pamakawan. Pakawanin na ka. Gaputa bastos idi ti pan nakisaritakan ka. Awan day jayan pare. Gusto ti ko na midi. At iagay ayam iti apoy. Kat amangan numauram. Ha? Kasta ti napasama kanya. Gapo iti panagay ayam ko iti apoy. Nauramak. Kinapugno na pare. Agtumtumarak itan iti agas. Gaputa nakaalak iti sakit. Anya? Ay, sus. Daitan ta ibagbagakken ka, pare. Kasano nga eh? Awanin, pare. Jakon ulitan pa eh. Naimbag pa ni Anita nga asawa. Tanadalos a babae. Ala, ingka agpakawan iti asawam. Kat urnusam ti pamilyam. Uwan pare. Kasta ti arabida. Awanan ni Anita, Franco. Napanan ija abroad. Ha? Idi kalman laeng ti flight na. Inala ni tatang na ija abroad. Apay ngay nanang. Di manaw mo ten. Wen takayat nakaalipatan. Iso napanan ija abroad. Ay, sana nanang. Ibagayong agbababawi akon. Uwan. Talagang agbababawi akon. Alaan na kuman ni Anita ija abroad. Tagkadwa kami matlae. Agbababae kamot ngamin. Saan nanang? Saan akong agbabae? Agbabawi akong. Diyan kaya ti mauram. Saan akong agayayam pa iti apoy? Saan nanang?
Anita, apay ngay Anita, nag-abroad ka mutin. Awanan pinanawan na kan ti asawam. Talanggong kamot nga minita. Katjak ammo, no kayat nakapay asublian. Ay, pangasyo nanang. Ibagayo kini Anita, sublian na. Agbababawi ako ni timatingay nararamit ko. Ditan gagayam tinaggipusan ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagay ayam iti apoy ta mga numauram ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas salatibyan! Ay na. Bakit? Na? Adakan na kay. Ay. Katno alas mo, ibibadlat na mong aritira may pagguwardyaan. Kitam lang arudan nakastaw na ti panagtawol ko. Ay na. Ati, wag pa yan ni Obama nga aso ta. Tamagan pa ilang no adakaon. Ay nalakay, sumuruman nga tanti umal nga ang kit mo. Saan nga umulitan bakit? Di ka tulangan. Tulang? Katuan. Makalawas to nagtumtumarak. Hindi na madangdanggan. Awan mo pumipihan na. Ay, sus lakay ay ha. Ay na. Uri ka naglablab basitan. Ala, oh my God. In kayigdan, tagang ngerak iti bulong ti abukado, tayo sot inumam. Inumak. Katuan. Buksit ko yatag saksakit. Katno atakin nak ti angkit. Iso nga bulong man ti eucalyptus ti angram. Ay, wala niya. Ay, matartaran na aktumot nga minan. Ala, in ka nga rodjiddan. Inak mang roros iti bulong ti eucalyptus. Anya, agang kek nila kay Bao. Wan amang. Iso nagalak man iti bulong ti eucalyptus. Ang ret, tayo sot inuman na. Imbis ko mga yung kaipakita di ospital. Ay na, naggapon ni hospital. Ngam tulang matan di angkit na, amang. Tulang nga. Tulang di angkit na. Tadi na matandang ganya tumtumaran na nga agas. So, padasan naman ti agerbal. Nagado nga mumal tanto niya. Sige, amang, agawid akon. Amang, ano kalkalin man niya apulon nyo. Ala, nanang. Kisla abal-abal mata ni tatang. Yun nga rod, anak ko abos ta kay kayat na ti agkukot anak kapaklog no kasta maturog. Bayaan nyo latan Iso nga tati pakaginawaan na. Kitaan nyo kat niyo. Nakaturugan. Ay, nagkalmamot langan kinakaro pa naguyuyot na. Kalpasan ana inom na tayo nagangrak iti bulong ti eucalyptus. Kaasimat ni tatang. Gapula iti ayat na makaadalak. Mapanlata ag security guard. Nga uray agang angkit. Iso akim maron. Iso kumaaday tati panunutang Vicky ha anak. San aday talag papaaram ti kukuom. Saan mo't ananang? Agayam kami laang mat ka ni Dexter? Ipasnak mo ti agadal anak ko. Uray makiasawa kanton andagos. Basta makalpas ka iti kurso. Basta di ka pa agpapaaram won. Ay. Kalat ang nagdata ni tatang. Nakariingan. Ni ay. Kunamot lang nagplastar ang mailungunan. Ay, lakay. Lakay. Ay, nakaturok man ang nanang. Di mo singaan. Ay ngam! Ha? Apay ngayon nakamulagat? Day tangarod anak ko. Nakamulagat ngam agur-urok matan. Ay, lakay. Lakay, anya ka. Nakaturog ka, wano, siririing ka. Nakaturog ka. Isod di nakamansingan. Bakit? Nakaturog ka na. Ngam nakamulagat mat nana. Lakay, kimaro ka no ti angkit kay manugang mo. Aya. Kahit kasanaw. Di saan nga trabaho. Ngarod sa bagay. Addan sa kanumat. Anya jay ko na ni Apolon niya itayan. Nagkapo yung tautak mo. Siklib! Un ka no. Adda siklib na. Ay, nagregat lakit nga agpayson ti dinagadal.
Daytamay ti babalawak launay kadainang kinamang mo ide, bursya. Dagijay lakakabsat ko alalaki ati pinagadalda. Total kat babae kami kanumal. Isungawad ti makuna nga ipibak mo kadakwada. Isu dayta ti bagbagak iday. Dumawat dapay kami iti suporta mo. At dayta ka man ang kampay. Katuan Mike, kumata pinag-eskwila da kamay. Di adda kumamit basit ang ma'am. Kaya nakastrek ka kumamit iti panggada na mayat basay. Oh, di adda kumamit pangalam iday. Iti gatang mo iti iduol mo kadakwada. Ay, Iso nga, dan nasaok iday agdawat da iti pagbiagda. Sa damot tang agtrabaho. Di damot nga ron insaganaan ti panagkapsot da. Tapno di da kumamit nagbanag akas lagpalpalama. malahos taon. Uray, tan nakaunat damutan ijay kampusan tao. Bayam daytan at ang tang-aban. Ay, malagip ko lang met, ah. No, kimaraw ti angkit ni Apolonyaw. Ay, kating kami bisitaan, ah. Inta ko Dua ta amapaan. Malawan, winain. Duata sumarungkar. Narigatan. Amangan no nakarong, katawan tong tigundaway ko ang makisao keng kuana. Nala, agrubwat kan. Taisaganak pa'y titugot ka masaramsam. Pasarabuan tamot ajay manugang ta. Agsaksakit ni tatang ko, Dexter. Isu apa nga asin. Saan pa'y nga itati pa nagpakitam kadakwada kaninanang ko? Ay, di agpatinggak man lang aroden dito'y sirok ti piyasyo. Uy, uray ta naloong matanda kita na raay-raay abungan na. Pumuros ka lata, iti do umam. Unay mutlakit amalas kon, Vicky. Piyas pa iti pangiliwliwag ko, iti dudukot ko. Agyaman ka, taadapyas di ti arubayan mi. Adda nalinong apangururayam kanya. Sana ang makarwar adagos ti tabalay mi no umay ka. Uwan matkit di Ngam anyan. Kasla kaalsam ti piyas ti isam kon. Hehe. Oray Vicky, anak! Vicky! Ni tatang mo! Ha? Ay, ang mga nogan ano ni tatang ko? Di ta ka bailaan, Dexter! Vicky, anak ka! Ayan mo! Ay, umaraya takmad! Saan, Dexter? Ang puros kalangan iti bunga ti piyas. Ha? Anyamot kan. Agap gasto man ti buksit kun iti kakakaan iti piyas. Damom agbubukso ta ni tatang mo. Wan tapos kay mutla maur-uraman itayon. Nakita kayo nga min iti agar-aram kan ka jay sirok ti piyas. Iso na panunod ko tinagpaarayat tapno panawam adagos. Nanang. Agyaman ka. Tasan ang nabugak ti amam itay. Mayatlat ta ti mumulagatan na nakaturog. Ay ngam, di kay ka di madanagan itikas dyan nga itsura ni tatang? Ay na, nagkalman ti angkit na anak ko. Dinengeg nan samot laengan daya inresita ti doktor. Sapay lang kumaa. Tapno makapanto matlangan iti trabaho na. Kentap na makastrikak meten iti pagmanmanicure ko nam. Kani, naibusan ti kwarta tayo. Kunawan matan allowance ko. Iso nga rod, asan ka nagpapaaram? Inakpay nga rod pagawitan ni Dexter nanang. Amang ano ibusan nan dagi bonga ti piyas. Ay saan? Siya akong timapan iti ayan na. Takno mo na, sa akong to pagawidan. Salbag ka tao! Binuras mo dagita bunga ti piyas may. Apay, mulam ayaday ta. Kuha na. Kuha ngamin. Amom ka di adagita bunga ti piyas ti ilaklakok. Apangal-alak iti gasgastusin ni Vicky ama pa nagisiskwila. Amom! Ha? Manokilo ti kinan mo. Ha? Damdamagak no mano akilon ti kinan mo apyas. Tanay, namutitit kan. Nabsug ka iti piyas. Nana. Sigud mat medyo butsuga. Ay, di ka nagrason. Ti damdamagak ti sung batam. Mano akilo ti piyas tinakan mo. Awan pa yung matinakan ko asang akilo. Bayadam ti kinan mo. Anya?
Bayadam ko nakmait. Ah? Hala, irwar mo ti kwartam, tabayadam mo ti kinan mo apyas. Kalpasan na, agawid ka na! Ay naglaing ka. Nasaya at inaramid mo andun niya. Kwartamit kay. Uray no piyaslaan. Wanmat amang. Nanang, nakariingan ni Tatang. Nay, nakariing ka nun amang. Intayon kita ni Apolonyo. Ay kituwan na. Nakasarita mi mamad. Kiniinang mau. Ala, inang, umay kayo ni Jessiled. Amang, intayon. Kung nami man no nakariingay. Nakaturog pa'y man. Nakariingan amang. Nakaring ako namang. Mas daawa. Taliyo iswitch ti silaw. Nagsip nga. Anya, nay, lakay. Kasano di nagsip ngat? Kat di ka matagmulagat. Antonia, madinsa da ito yan. Nakamulagat akmat kante ko na. Nakakidemak aya. Ay, saus. Ay, delikadon, Antonia. Agan anon to'y asawam. Ala, nabaliktad nga rudin Nakamulagat ni Tatang iti nakaturog. Itata nakariin nakakidamatan. Ay, nabaliktadan ti lubong na, Nanang. Ay, Paingay. lakay. Antonia. Ay, lakay. Ay, Apolonyo, lakay ko aya. Ay, apulon niya. Adak dito ya, katugangam. No agbugsot kan, ay di ka pa'y matmatmatay Takasauda ka pa'y. Dari quiz ko. Sagbay. Nga unatagdag ito'y sakak. Ay, saan alakay? Di ka pa'y agununat. Ay, di ka pa'y matmatay ka di. Tatang! Ay, agulibag kayaw. Denggan tayaw tibag-bagan na. Malangarudan Ibagam ti request mo, apulon niyo. Danggan may baro. No. Di na kung pagbiltahan ni Apo San Pedro. Kat ilayon kunti mauna. Pangasyo. Anya ti ibagam, Apolonyo. Mamatayak. Kayat ko. At uniformig security guard. Di pa bago yung kanya. Ito nilundak. Ay. Kun yaramidan yun to. Ititukol tilungan ko. Tay patak dariyo. Dita salas. Bakay masayaga. Nya. Ay. Uraya niya. Sumikila ka. Tapno. Mayat to titakder ko anak kalungon. Kayat ko. Makita amin. Dagiti umay makipaglig na. Di mapatay ko. Kayat ko. Makita na talaga security guard nata. Oray. No, nakalumuna ko. Lakay. Saan ka pa yamatay? Tatang! Bayan. Asit ka na kon. Di barbasa na lakay. Kabado iti. Puraw. Na. Iso ka. Kari ka bakit? Kung pala niyo. Di kakaiso na. Daw ko. Apolonyo. Kaya't ko simumulagatak amay masaya. Lakay, anya ka din na kita. Ayakin din kawam. Marang. Kariyo.
Baraw! Sa'yo ti ulo na, amang inang. Nagmulagatan. Awalan niyo. Natayan niya asawa. Nagmulagat, anatay! Ha! Kwa, Antonia, pagkidumam, makalaw ti itsura na. Ay, saan? Saan, amang? May saday ta kadagiti request nila kay ko. Ay, Saan tayo pagkidkidaman? Nay, kakakampay. Kunami man no, masayag tinatay ti umayan may. Ketuan mat nga may na. Tukong. Ayan nga tinatay. Nge! Naipatakder ti lungom. Ay, dayta nga raw. So dayta ti manugang ko a security guard. Natayan Ay! Ay, si Bibiyag sapay ba? Ay, ngumapay ngayon loon yun nga. Ay, hada ka matgayam, kabsat ikyang. Naranggas kay mo't lakit din akatugangan. Ah. Nakamulagat pa'y laday tamanugang yaw nga inlungon yawn. Nakamulagat aya. Ha? Nakamulagat pa'y mo't nagpaisaw. Natay-daytan. Kastakag, di maudi adawat na di nagbugsaw. Anya? Wag, pinagkarina kaminto pa ay. Ay. Madiday to'y kampad. Nakabutbutang tikastoy. Mauday, akid daw tinatay titinong palmay. Ay, Gamaditikas ta, kakakampad. anya maday. Kumpurmi iti kayat O adda maudi abilay na makun ko na. Kaya damay nga ron, maudi akid daw. Ket dayta ti ikid daw na. Masapol, matungpal. Biki. Oh my God, Dexter! Umasidig ta iti ayan tilungan ni tatang tapno makita na kan. Natayan. Ngam nakamulagat pa imot ngamin. Makalyaw, Vicky. Nakatakdar pa imot nga ron. Kasta nga ro ti maudi akid daw na. Tinungpal mi tapno awan may bagbagana. Oh my God! Manjak! Kasla masinitak. Tanagtadamot ti panangkita na kanyak. Ay, agawid akon. Ni? Oy, Dexter! Ang supli ka! Ludi kang supli! Ultimo matan! Saan ka na kaya? Takrot. Inlayon ng tipimanaw. Ha? Saan ka na kaya, Dexter? Ay na, Vicky anak ko. Natungpal matlangan ti kayat day di tatang mo. Agradwar kanton iti kursong. Wala na. Kat husto ti inaramid tayo apa ng tungpal iti maod akid daw na idag bugbugsot. Husto day di tatang, nanang. Apay, Gapot na patakder ti pa nakaimasayag na. Nagbutang ni Dexter iso api manaw. Kat gapo iti dayjay. Ingkarik asaan kon akayat makita. aniya. Kinapudno na, nobyok idi ni Dexter. Ngamgapo ta intarayan na ni tatang anak kamasayag. In-break kon. Anak, No saan ko nga in-break? Amang ano na ilaw anak ang nagtalakkan ko na. Kat nakiasawa ak adina oras. O, di sa anak kaadal. una ya. Iso nga agyaman taken ni tatang. Gapukin ko na. Sa anak ka na ilawan. Kat ita, agratwara kon. Saan kit din, nanang? Wen anak ko. Husto day di tatang mo. Husto ti panang tungpal tayo iti day di maudi. Akit daw na. Uwan mat nanang. Sa abitot, dagiti nang bababalaw kada tayo. Kan husto ti pagbag ani apong mo akampod kadagiti tao ko nam. Kumpormi iti kaya tundukid daon ti mismo amatay. Tapara kadata. Nakatulong dayjay iti panagbaligim iti arapaat mo anak ko. Talaga? Oray na po ko tinobyo. Kaado dita, ti agar-aram kanya?
Addan tumanan nobyok Didan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, adaw iti pagsasao ako nana. Saan ka amang babalaw, taawan met pakasaknaram. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan!